junam la junam amen. Sengobang ini syem ikijing ruai kepaningkong na ikot leng kedom bat na kekot lenti beneng kas nambar jeng ruai kepa nyos pa prapuai kasam kebakandai pusan. Tuan mani yutrai unong tau sim jongi ali tungin risa ngin yak men ha utrai ya ungin raya ro umau siang nong pene
kuan ba mesiem ba kuan Kemba kalalong keba menikong ju mentabat barbor junam la junam amen. Sengobang ini syem kejeng ruai keba ar na ikot leng kedom na kakot lenti beneng kanambar keba syis paksan. Ngin buram yami koblei ngin yaro kapot jong mi kijeng tau han kaperte kiadem kiamani kaburom amin koblei ko kenrat koblei lai wei kaburom amin koblei ko kenrat koblei lai wei kirayat baku jami kiarwai kiarisa klem dapur klem sange kiaro kia berta kaburam hami koblei ko kenrat koblei lai wei kaburam hami koblei ko kenrat koblei lai wei kajing yo baba jongi kaju hyar nami nane ya kajing ngamu jongi apa syami syabne kaburom hami koblei ko kenrat koblei lai wei kaburom hami koblei ko kenrat koblei lai wei ikum tangi ya aiti ya ladi hamid koblei pamami halakasni men kerku men skau sen kaburam hami koblei ko kenrat koblei lai wei kaburam hami koblei ko kenrat koblei lai wei Kitu kibala ban syong kin skobha ban syong
nghe niệm xem cái chừng rồi cái bà lai nai cốt lên cái đom cái sam cái bê chi spa khát pra cái cốt lên ti beneng pra spa khát sam tu nang ruai ya ro yutra ublei usim jongi tu plewang ki kerdok kayin baku bangan rung bangan yo ai nguyutra langkani ka kerdok kayin utra ki bahok tamaki ken rung naka nang ruai ya ro yutra utlei usim jongi ngan ai ngu ya mitrai bas ngam yanga ba men wan long unong pen im jonga mau bagi nong teki lagenta ukela long pen bani umau dong tunang ruai ya ro yutrai ublei usim jongi ipella hakmat jongi ki kamba ba utrai ule yangi kani ken kaski bata utrai dongin kmen bat dongin lek men naka tunang ruai ya ro yutrai ublei usim jongi suputang bau tu pen im batu ain yai man ba suputa ubawana namutra ngin kirku kenya pina yin utra tunang ruai ya ro yutrai ublei usim jongi ngan ai ngu ngan ya ro yang niken ra trai jonga mi ai long ublei jonga tu ai ngu ya utrai bosfun baba jing ismei jong utrai kan del juno tunang ruai ya ro yutrai ublei usim jongi kaburam
hau pa berau kuan manusia makuan kembali kelalong keba menikong juk ta berbarwar tunam la tunam amen Sengobang ini Yesim kejing ruai kebasau ni ikut lang kedom na kalenti beneng nriu spa sau polai ka antipon ya kilai ngut kisamla la bread halang wiarding da ka hukum sim kipat apdeng kiteliding kiarwai long balakerku ublei long balakerku mami putra gik pajongi badaya rojuno alor jing tau baro long blakerku kerdo kerteng baku jami badaya rojuno alor jing tau baro long blakerku mami akan tempel jami badaya rojuno alor jing tau baro long blakerku mami wat kabur sim jami badaya rojuno alor jing tau baro kerku mami bakmi batip ka bajelil mi bachong ket chadro alor ki kerubim kerku sakaburo jom mi badam kibleng badaya rojuno alor jing tau baro Sembahan Yesim biang ka antipon ya kilai ngut kisamla la bread halang wiarding da ka hukum sim kipat hak teliding kilai wai long bala kerku blei Sengobang ini Yesim kekot nai kot lang kedop kejing ruai kebasan kasam kebasis pa sanpo kalenti beneng pras pa nyopo ar Aying play ya ro you play Alleluia Ying play beneng ying play beltay Alleluia To ya ro kamba jambu Alleluia Kajing rabu ram jambu Alleluia Sing tawa Piki badon mensir Ruai glory Alleluia Henry baro Do ya ruai badero Ruai glory Alleluia Aduroya royu trai Alleluia Akak singgah syat karwan Alleluia Asitar bating dem sai Alleluia Aken shau baril shau shau Alleluia
Sobha ngini yang lang kaktin ublay kajing puni nakashiti baar o Paulus bakoj siya Timotheus tuken mau baya u Jesus Christ ukon ukseu jong u David lapan mi pat nakibayap dakani ka gospel bangayalap deiban ngai balada ngiyayap lang bat u nginya im lang ru bat u ladang yai sya satar lang bat u in yasin sya lang ru ladang ilen ya u mauru un len yangi ladang ngim yai ne uti uyai ne jinom uyai ne kumju namar umla len yaladi kaktin jong utrai kasembut lengkot Nyai ngo yeme ko blay bangi kerpat ika kerteng jong me nginyau tang yaki kam phala jong me kaburam hau pa padau khon padau men sem bo khoi Sengubang ini Yesim kijing ruai nei kot leng kedop ke banyo kana kalenti beneng reus pa sau po nyo en ya ro yu trai umlei u Israel na ba ulawan go man una seus pa yala upan na yinda ben shakri jong ka jing pen him u ai kan kum ka jing kular bukrenda ki prophet
jing duai how blay marway leng bau trai jungi Yesus Kristus kan long kaburam kanam kabor ke ikhtiar menor menta bat lawai ikar khu yeme ku kenrat unong thau ke perthai ke mariang ngilong tang kinong pop ki bidon kami ki jingai jong mi pen ban melakhot ingi ban tip bat ban syakri yeme ukhun jong me ulak dau lenti ingi kan bangi dang buat ikiden jat jong u wat sya bangin kedat nak lenti ke bailam sya ke jing em Ngirakhe ke jing mi pat ukhun jong me menta gasngi ai ba ke jing suk kesan ne ke jinjar susat kan ai jing kemen yengi akan rat ai hangi ye kemen sim jong ke jing duai bat ke jing yero ai bengin la ban ai ngu yeme haman la kapor bat ke jaka ko pa jungi leng kalong ko ti kertek jungi long kabon jungi ha kendo mabne tuai ni mencak timbang jungi kabahalagasi batuma ni berkam jungi kumbang ni mas wadalam yang insyaallah rei tuai nagasi amen kajing doai penkut tolek sebon yang i ke bahasa kri yame ko kenrat badha kajing bha jong me to penroi ki do nut jong i kajing ai jong me badha kajing sirhem kajing kermen bat kajing i ngin la ban yai ne ha ka ban but ya ka hukum jong me ngipan yang ade da ukris utrai jong i amen to kur khu ublei un kur khu yang i undai ngi nagabasneu bat unyalaming isya kajing imbam cukun amen en yaro ya utrai ha kerteng upa berukun pada mensim bokut amen Pai ba bero kini long kendiak jing bin bena sungupha akerpar ipi baro ban onum bread pathar ki jobo ki plastik ki bitor hang niang tai bread ki ha jaka balabu dan ilum lang ki bat pi pene jing khu jong jaka hajan ging mani baglin tiaj baro Kitubran kam ya ke medical aid besngopang snositom dan lightly jaka habagi doctors bagi nurses kidon kawaya Savio Hall kawaya po social service center but kawaya Bianchi Hall but ki toilets kidon stage strong yemane sadien jaka yemane but Syakini ki jaka ying runiam bamarjan. But kitu kiba ja you know ni kino gitiar kila banwanya thu shane shakmat. This is for the general information of everyone. It is requested that all the faithfuls gathered here today to maintain cleanliness of the surroundings and the places all around. Those who are in need of medical aid, the teams are stationed at Savio Hall, at Social Service Center, and at Bianchi Hall. The toilets are available behind the Cathedral Church and at the religious houses in the vicinities. And those who have lost someone or anything may report that to the
Calvary. Thank you. Lagar part igi volunteers bagian bakanam duan kanu kejinge di lene kejinge thie ye kinu kitiar ki prepare hakapor bakadang duan kejing le nyam. Sasisian lagar part igi volunteers bagian bakanam duan kanu kejinge di thie ye kinu kitiar hakapor bakadang ya kejing le nyam. Lakhang ru bandon kanu kejinge di thie ye kinu kitiar ha pelau yang mani ha kiput kisam jong kani kejaka barok kowe. Skubha ki volunteers bagian ya pet ya kani. We request all the priests to please come to the Calvary. The vestments are here. I understand there are 19 deacons. I have not been able to identify them. Can you raise your hands? Okay. Pemenabiang pada dangdon kino ki ngai gidang duna kini ki banuan ra jeng terwa ki presiden jeng ki zone senjuk ki sangrang ba sangkentai but jeng ki SACYM so ba banuan cepak Calvary ba ikendu iba badere sila. Mentakaski ke Jingruai, Pormas, menyeram daka Serenity Choir, pada ke Port Procession, menyeram daka Saint Cecilia Choir. Kajing pulih benengkong mentakaski, pulih di Ba Anthony N. Nongbri, Chairman jangka Blok Malki, kajing pulih ke Ba R, di Ba Elias Lingdo, Chairman Blok B, kajing Ruai Riungit, di Dr. Niterius N. Lalu, Chairman jangka Blok A. Mat mentakum ni ngan khot sendan iba Stephen Lanong badai secretary jangka pastoral committee jongi jangka cathedral parish ban ai ki ketin pediang sobha. Kebelisibun ba Barnabas balong secretary general secretary jangka cathedral parish ke jungi. Kadekasngi keba kerpange nak bentaka jalan nyamba jungi. Kadekasngi keba naki saupo sauteli jungki parish jongani kejelaba nyam jungi ni kundulang kum kawi ke yang kesam pan aingu aidam yublei na kebentake iki jingkurku ke bawlate alor ke jungi pat khamtame ekabalang ke jungi hangni. Ni sungungu yublei na kebenta kini ke baro man ni sungungu ya o na kebenta ki jingkur ko ki bawlate halor ka diocese ka jungi hakinu kini ki benta ke ba ki kam ke ba ka diocese ka laya ciprang ki lalong ki bayai beja tenti kum ka balang kum ka wei ka yang kasam yulom lang hang ni sai sian pat pan pa noble ya kita ki jingkur ko ka bawna ai hang ni hakini ki por bat kisnam ki dapat dangwan hakababun ki program bat ki kam ki bagadaisis ka don hakmat banle ba ta ka jingerap ka jungblei kanlong ka bayai be yaranti hakini ka por syabangin sedang ya kani kale niam le rukam ta kemas bakhot ngasim ya kani kalat hakakerteng jongkan di host parish kepada cathedral parish
Ipriang sengobha i Archbishop Baye Jungi, Bishop Victor Lingdo, Bishop Baye Jungi, Bishop Bernard Lalu, Lingdo, ki katekis, ki nong tre balang, ki reuniam, ki brothers, ki sisters, pat baro, ki Lingdo, jong ki institution ki baper, ki baladon hangni. Kerpange ikilingdo ki baladon ki balami khamat nakini ki sapo sautuli ki paris jong kani ka archdiocese ka jungi balawan khanang hangni ringkat bat ki para bangit ki jongki ni pediang sngobha pi baro ni pediang sngobha ya baro ki bala kersyan met ba mensim ban penlong ya kani ka singi ki bajob kumbakalong mentahi ni pediang sngobha ya ki officer jong ka sarkar Meghalaya ki bala ailat yang ni ban pelong ya kani ka jinglet nya makani ka singi kerpang district administration DC jungi badon ringkat ban ngi hangni ikong roseta korba mat kiwi ki officers baladon ringkat bat ki baladon benta ban pentun lem yakani kakam hakani kasngi ni pedang sengo baru yakinong mi khamat jungi baladon ringkat angni ni pedang sengo bah ya baro ki secretary president bat ki secretary zon ki zone pra zone ki baladon ringkat angni bat hakba maki kenyarap ingi kum bahaka jing terwa ni pedang sengo bah ya ke choir bangsa ya laming ke jingruai ke Serenity choir ke pormas betkumjo ya ke Saint Cecilia choir ha ke por no singi ha ke por ke jing ya sacrament i pedang sengba ya baro kitu ki baladon benta na ke benta ban penyai bai pai renti kham tame ya ki khana doan jungi kumjo ki brothers ki dikan baladon ringkat angni bat kham tam ya kini ki khana school jongka divine savior banyarap lemingi hangni por ke jing terwa pat komjoi phi baro ki para bagai ki bawan na ka archdiocese ko jungi bat komjo na ka diocese jowai banong ston ni pedang sung bahai phi baro tongin duai ba khani ka por ke ba hakani ka ski ka bakar pange ba oble undon ringkat bat ngi bat kham tame bahabangi lipai sibet pat in pai da ka jing suk jing san chala ka jong ka yeng ka sam bat ka jing kur khu ka jong blei kan dor rengkat bat ngi iwei pa iwei teling bakane ngai khu blei ngai pediang song bahaya phi baro bat hakani ka por in sasdang noi kani ka jing le nyam ko jingi da ka jing roi ka ban sasdang da ka Serenity choir song bahangi ni jeng Serenity choir ka nyalam jing roi nakakot ling kedop nginisium ke nomor jingruai ke bakhendai nakalenti beneng ke nomor lai spa lai bakhendai lai kendai apsha choir kendet sepen petip ya pi baki kungni ke por ke basit kungne yo pidon kam ki bandi ngilaboy bandi keleng dari syntax hang ne hapo senatmans ibo Savio Hall semadan novis kumju hang te madan jongi bar keleng sobha tapi don kam sobha ban lei gini jeka bar kumbala pentip menne ki volunteer berkhot sobha pentip bagi jeka ban lei don kido emergency case sobha banyalam ki beri support Savio Hall Bianchi Hall bat stay support social service center kila don ki doktor bagi ambulance ki bala ap don kido jing don kam Shadow
Hagakartay ukpa badukun badumen simbakun. Kajingay chong utray chong Yesus Christ, kajingay chong blay ukpa, lembaga jeslok chong men simbakun, kindon ringkat bat pi baro. Para bangait baro. Hagakartay chong Archbishop ngipadiang subhay pi baro siya kanika mas bakun nadu kilengdo kiruniam kinong tray balang bari pi baro kipay kichong blay kiblawan bansi mentah kanika mas bakun kanika dega sngi bakerpang nakabanta ka jalaniam ba chungi hagabangi alum lang si sin sisnem kung kipay chong blay chong kanika jalaniam chungi ban mani yo blay baniro pundan buram yu hakiyu karis bakun. Hakani kamas bakun ngidwai bo blay unang terkukodo ya kejalaniam chungi ya Archbishop ya kilengdo kiruniam baro bari pi baro ki pai ke chong blay. Ngidwai ro kani kamas bakun bo blay un terkukodo ya kejalna chungi ya kinong sensyari kinong mikman bar ya baro ki nong song sinong jo kani kejalna chungi Poblay ta kanda unang kurku kodo yaki bad yaki cik temu cak angnot ciki baro. Dakani ka cik temu to kini apai shublay banterwai kani ka mas wakoj ngi pendem milade khamat chung ban kubur bangi long kinong pom ba bangi don kam yaki cik snei chung kena bangi long ki balakre ban le niam yakani ka cik maya bakoj. Ngapla hau blay bedon bo baro bara pi kon men ko para namar bangale pop shibone daga ching perkhan
daka chin daka kam daka jingle klen daka jingle palat chunga daka jingle palat chunga daka jingle palat bakrau chunga namar kata kerpadi kamaria bakhuj kebesa kata isuti ikiangel bat kiriu kuj badia pi kon men ko para banduai nakabanca chunga how dry play chungi ublay badon bo baro nis ayangi malama biki pop chungi unialamingi siya kaching imbam chukun. Amen.
dongin ya duai ko blei meu ban ki mau ki ba imbat ki ba jit kan sai me pen kre ya ka chaka shong ne shi chunam naga banta ka borom ba khrau jome to nang pen schem ma ka balang chume yau men sim ka chi ai u ba mela ai knang ba ki pai ru ngai chung me da ka chi ai roi chung ki kin la ban te ka Jerusalem beneng dau trai chung yu Jesu Kristu kun chong me ube marabot sin syaran kat ban me hak jilong ko wei chung men sim ba kui ublei chunam la chunam Naka kitab Wisekel nang itu lupa. Ngayo iya ka ka pakersoi naka temple bat kat saba katuot ka ay jingim. Hagitu kisngi uangel ulay lambiang yang sa kajingkang jong ka temple. Badakmi ka ka lakersoi na krum ka tingkong jong ka temple sa pangmingi. Namar ka temple kapai sa mingi. Bat ka kalatuoj arsut na krum basakamon jong ketingkong ke temple. Sapang syati na keduan. Tiulara yang sabar lingba ka kerdop basatay bat ulay lam yang saudong ha ka benta ka basabar sedu ka kerdop ka bakam sabar ka bapai samingi. Bat ka kalatuoj ha kaliang ka basakamon. Tiaw loong hanga kani kawat katuot sa katan mingi bat nangta arsut sa kaarawa bat haba katuot sa kabalahen jong kaduriaw kata kan kelakhuy bat kat saba kawa katuot manlaw jentaw ba ubaboy haka im bat kindan sibun ba kidok ha naba kani ka katuot sata baki kaduriaw kin kelakhuj kumta baro kin kat saba kawa katuot bat hakirut wa habaro arliang jong kawa kijat dieng bon rukom kin mi ban penbiang jembam kisla jong ki kinom telor lemne kin pep ban say kiso henry kin say kiso thamai man lau benai namarba lai yaki dakawa kabatut naga jaka kentang kiso jongki kinlong jenbam bat kisla jongki kinlong dawai kaktin jong trai Isongu yang na ikot leng kedop nginsyam ke nomor jingrai kebakat sao nakalinti beneng ke nomor nyau spa arp kendai nyau ar kendai
A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. You are the temple of God. You are God's building. By the grace God gave me, I succeeded as an architect and laid the foundations on which someone else is doing the building. Everyone doing the building must work carefully. For the foundation, nobody can lay any other than the one which has already been laid, that is Jesus Christ. Did you not realize that you are God's temple and that the Spirit of God was living among you? If anybody should destroy the temple of God, God will destroy him, because the temple of God is sacred, and you are that temple. This is the word of God. Thanks be to God. Sebaik Hallelujah.
utrai baka kerteng jonga kandup dan hang ni juno Utrai undon ringkat bat pi Kajing pule naga gospel bukhun kat kumu ya anis Aburong hami utrai Kapaskha jongki ju kalajan Baru Jisu ulalej sha Jerusalem Haka temple ulalap yaki briu kibayadi masih bat belang bat paro Bat yaki baya pen pisa tingka Bat kiyasyong halakimit kimit Ulashna syabuk daki telai Baula be yaki baro naka temple bat belang bat masih Ulathe pasyat yaki pisa jong kinong yepen Baula pen kela kongpong yaki mi jongki Baula ong hakitu kibadi paro ra bak bak yaki nangne Pimdei ban pelong yaki ying ukpa jonga kajaka yo Kisenran jongu kilakan mau yaka balatho Kajing i shirahem yaki ying jongme kan bam du yanga Tiki ju kilaya ong hau Kai kadak medon ban peni hangi ba medon bor ban le yakane ujisu ula jubab yaki hapen pra yakane ke temple para po lai singi ngan peniang biang yaka nang ta kiju kilaong kala simpor sau po henriu snam ban te yakane ke temple bat mepat men peniang yaka hapo lai singi Henry ulah keren syapang ke temple jong kamet jungu. Kumta habalapan mi pat yu neki bayap kisenran jungu kilakan mau baula dep ong yakane te kilanget ya kecing tho bad ya ketin ke bau Jisu ulah keren. Ka gospel jong utrai Your Grace, Most Reverend Victor Lengdo, Reverend Father Richard Majau, and Father Pius Shadab, the Episcopal Vigas, Father Jim Rishela, the Chancellor, Father Penshai Lengdo, the Financial Administrator, Father Rista Malnyang, the Parish Bishop Cathedral Parish, Ministers, members of the State Legislative Assembly and District Council, provincials, Major Superiors, dear fathers, sisters, brothers, and my dear people of God. Today, we begin the 9th-year journey towards the year 2034, which will be the centenary year of the elevation of Shillong to the status of a diocese in the year 1934. And the 4th-year journey towards the Diamond Jubilee of Shillong, being elevated as an archdiocese, which will be celebrated in the year 2029. In these years, we recognize that as a community, we have been transformed
into becoming God's temple, as we heard in the second reading. The molding of our community into becoming a living temple of God has been the fruit of a collective endeavor and the spirit of communion built upon the foundation laid by a generation of faithful servants of the gospel. We truly recognize what St. Paul further says, that there have been those who laid the foundation and others building upon that foundation. In this long history, we gratefully acknowledge and the profound legacy of faith, hard work, and dedication of countless individuals who build us to become the living temple of God and the dwelling place of the Holy Spirit as a community, as individuals, and as families. At different levels of our existence, we are transformed to be a living temple, a place where God's presence dwells, where His peace reigns and His light shines. As God's temple and the dwelling place of the Holy Spirit, we are preserved in our sanctity, we are kept faithful, and we are strengthened to live our call to holiness because of the one foundation, who is Christ, as reminded by St. Paul in the second reading. Our celebration of the Holy Eucharist today is our turn towards Christ, who is our one foundation. Our faith tells us that it is from the side of Christ, the true temple, flowed blood and water. John chapter 19, verse 34. Symbols of the Eucharist and baptism. From Him, the new temple, flows the life-giving stream of salvation. Christ, who is present in the Holy Eucharist, is the life-giving water flowing beneath the threshold of the temple of God. He is the water that empties itself into the sea of our humanity. He is the water that makes fresh the salt waters of our human bitterness and corruption, desolation and barrenness. He is the water that makes us bear fruit of every kind. When we receive Christ in the Holy Eucharist, and particularly today, when we carry the Eucharist through our streets, the vision of Prophet Ezekiel is brought to life again. The living water flows from the heart of the temple, Jesus in the Eucharist, bringing renewal and life to our families, our parishes, our city, and our land. In the Gospel, Jesus enters the temple of Jerusalem and drives out those who had turned His Father's house into a marketplace. He says, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." John tells us that he was speaking of the temple of his body. With these words, Jesus reveals something radical. The true temple is no longer made of stone, but of flesh, His own body, risen and glorified. And through the Eucharist, we become one with that body. When we celebrate the Eucharist, we are entering the new temple, Christ Himself. When we adore Him in the Blessed Sacrament, we are standing before the living temple. And when we receive Him in Holy Communion, we partake of that temple, the body of Christ in the world. The cleansing of the temple also challenges us as a community and as individuals to cooperate with Christ in His work of cleansing the temple. Jesus wants to purify the temple, which is the Christian community.
Sometimes, as a Christian community, we can be like a marketplace filled with distractions, materialism, lack of integrity, worldliness, and disunity that prevent us from experiencing the presence of the living God who makes us his temple. He wants to purify the temple, which is our hearts, from selfishness, greed, hypocrisy, and pride. He wants to drive out the idols we have placed in our lives, perhaps our obsession with money, power, material comfort, and pleasures of this world. He wants to purify the temple, which is our families, and cleanse our home from whatever robs us of peace, from anger, resentment, gossip, jealousy, unforgiveness, indifference, addictions, and destructive habits. Dear brothers and sisters, from the temple flows a river of life. From the Eucharist flows a river of grace. And from each of our hearts, when united with Christ, flows love, mercy, and peace to the world. Let us open our hearts to that river. Let it wash us, renew us, strengthen, and send us forth as living temples of the living God and bearers of his healing presence in our world. Para bangay bait baro kum kecalangi lumlang matakesengi ban simanta kani ka masukut hakani kesengi bengi pelong ya ka procession ba kabadai ka siborong bakraw hakacalan niam ba jengi ngidon na gini gisnem cing penkre nakabanta ka cing dap sis pasnem nega centenary jong ka cing kentiu ya ka shalong sya ka cing long jalaniam diocese kabagi sarakia usnam arajar lai pusau baga cing penkre nakabanta ka diamond jubilee jong ka cing kentiu ya ka shalong sya ka cing long jalaniam ba archdiocese kabagi sarakia usnam arajar arbukandai hakacing pule ba na kong matakesengi u Ezekiel nang itu lupa uyo ipaw ya ko kabakersoy nakatengkong jong ka temple kawa kabarit akabamanangkong handay ka banang ya banang tuj kanang celiw bakanang yar hadu bakalalong kawa ba kabaay ching im kabat kabapen sailong ya kicing thong ching tep kibaran hakalantiya jong ka kanay ka chiyo ipaw jong Ezekiel nang itu lupa kadai kadak jong ka cing ay bapen im ublay kabatu changi khamtam lengba ki Eucharist bakhoy nagakurung balapan ang chung u latuj ko bagasnam paspalyonis klanong katkandai lai pusaw kadak kasin jong ka cing ay ublay kacing ay ba kacing isn ay ublay kitu changi habon rukom khamtam lengba ki Eucharist bakhoy habang iwan ban sim mantah kamas bakhoy kacing ay ublay katu changi lengba kacing pediang changi ya kamet bagasnam ka jong Kris kumba kata kawa duj katuj barkawan ra ya kacing hiim bat kacing penkhia hakalantiya jong ka lakhot yang hi baro ki bayo ya kacing ay jong ublay lengba ka Eucharist bakhoy bangin samlem ya kacing ay jong ublay syakiway pan kela istuk kamas kalaway kadai gantin ka bakhia jingmut kabangi chios ngau haman bangi simantah kamas bakhoy kabathau bakumangilayo jinggerku ngin samlem ya kaju ka jinggerku syakiway pan kacing ay ublay kadai bantuy lang ba chungi syakiway pan daga bangi wanra ya kacing penkhia hagi yang gisem ke bapait bapra daga bangi ay ba ching im bathamai hagi tu ke basyata marau haudrok ba kacing di basneu daga bagi ay mensim ya gitu ki basngau marway bar ki badu cingkermen badaga bagi wanra ya kacing map ba kacing long kaway hakim lang salang kabadon ya kacing kaat ba kacing syun ya pen lakhot ingi baro banlong kum kata kawaba hakacing jong kacing ay kacing ublay kabatuj lang ba jungi syaki way pat lang bagi kamba baha lang bagi kamisn ay bar khamtam daga bagi Krisyan ki baduk ki batoy bat ki basya ay no ben hakacing pule baar matakesengi Paulos supakan mau yangi bagi long ke tempel jong ublay babaw mensiam bakhoy usyang usa bat ngi
Kadai ka para bangait kadai ka kantin. Kabanan cingmot sibon na kabanta jungi. Ublay syang sa tang hakiyang mane balas na de kimau. Henry hangi iway pa iway kibalayo ay kabaptisma bakoy. Kabalang kadai kipay rungay balatay hakanong rimbas kem badai hi utray Jesus Christ. Upalo supakan mau yang i balada uno upan bersih ya kanai katampel jom ublay unsa penjat yu. Kanai kapakan mau yang i ya kaburam ke ikhtiar jang kacing tempel ublay. Ngidai ban buram ya la kajong kamet kemensim bangidai ban buram ya kiway. Ngilong ki bakordor rahmat jang ublay. Ngimdai ban penjat ya lade barya kalong renyang marenyang. Ngiem hakaperthai hakababun ki ai ngi pendan kam ban ngi bread no use and through culture. Ngidai ban kan mau bakalong renyang marenyang jungi bakacing im jungi kamdai komta. Kadai ka balasi uspa daga senam jong Kris. Ngidai ban borom mela ka jong kacing im namar ngidai ka tempel ka jong ublay. Tungin ang pencat ila ka jong kacing im made kacing im jong kiway pat. Dabakan mau mamakiro kilong ka tempel jong mansiyam bakhoy. Hakiyu Kris bakhoy ngi pediang yu ublay ubawan bansyong bansa ban ngi. Sibet ngi saya procession kum ki tempel ba im. Daga bara yu ublay ubang ila pediang menta hakiyu Kris bakhoy. Kacing po jong pian jong ka procession kamdai tang dagi sur jing ruai baga jing duai. Handai kadai ru daga jingait baga jing e ke bami na kada nut jungi. Baga jing sir hem siam jungi gum ki tempel jong ublay. Ha gospel mata kasingi uji surung ha ka tempel Jerusalem. Pan beno ya gitu ki balap ki bapen kelai ka yeng jong pa jong u gum ka jakayau. Daga bau ong. Hapan praya ka ne ka tempel barapo lai singi ngan setai biang ya ka. Dagane ujisu tau ya ka tempel ka badai ka met ka cuu. Dagane ujisu upan i baka tempel besisya kamdai balatay da kimau. Handai ka ka met ukris balamipat. Bahabang ipadiang i ukris sa kayu Kris bakhoy. Ngiyalong kamay ka met bad ukris. Habang iyo banta ka mas bakhoy. Ngirong siya kaway par ka tempel batamay ka badai ujisu. Barabang imane ukris hakas kamen bakhoy tam kaduan. Ngiyang akmat ka tempel baim badai ublayhi. Habang ipadiang yu Jesu kayu Kris bakhoy. Ngiyalong si banta bakata ka tempel kabadai ka met ukris hakaperthay. Kachimpan khoy jau Jesu ya ka tempel kai chi hikay yang ibaro. Bau Jesu ukwa ban pan khoy ya ka tempel jungi kabadai ka donut jungi. Kala banlong pabon sin ngi thep hakadonut jungi hakachimbot chiperkhat jungi. Daki ai ki pamiadai baka sandur ka jong ublay. Daki chimpen syoy ki babun. Daki chingku abrai baka chingkuan balay po harukom. Ngirung hidan kam ya ka chimpen khoy na ujisu. Ka chimpen khoy ujisu ya ka tempel ka hikay yang i. Bala daki chimbam sap kadai ka chingpang chungi. Kayu Kris bakhoy kadai ka dawai na kabanta ka chinglahok. Bala daki chiyapat kadai ka chingpang chungi. Kayu Kris bakhoy kadai ka dawai na kabanta ka chiyalong kaway. Balara kacing sengaudo mensim, bat sengaudo kacing kermen kadai kacing pang cungi, kayu Kris bakhoy kadai kadawai nak bentak kacing kermen cungi. Balara kacing penculor ya kamay mariang kadai kacing pang cungi, kayu Kris bakhoy kahikayangi, ban ij ban buram ya kacing tau jong blay. Man kepor bagi pediang ya kayu Kris bakhoy, ukris uang hangi. Pilong kamet cunga, kilai ban pen i ya kacing don cunga ka perthai. You are my body. Go, be my presence in the world. Lahat ini bara, amban shumane ya ujisu hakatabal nakal. Henry banra hakilinti kisengkin, bara kaperthai. Daki kam cungi, daki cingle isn ay cungi, bara kacing slur cungi, baniyang nakabanta kahok baga jisisya. Kacingay kadai banialam yangi nakaduan siya kaperthai. Upo Francis bakhoy uang, kayu Kris katay ya kabalang. Bat kabalang kapanlong ya ka Eucharist. The Eucharist builds the church and the church makes the Eucharist. Para bangay ba baro sibet ujisu saya saudong kani kasinong lai mukra ukhad wer yang nga ba de pi baro. Pinailan baka chi ai chonga kan tu hakadonut baka chi im chong pi. Pinailan baka chi ai chonga kin penthamai ki yang gisam chong pi.
Ukhot ni pergi kun samla. Ban betai ke cing ai ke cong ublay. Dah ba pilong ki atiar cong ke cing teli. Ke cing kermen. Ba ke cing chop ke cing sniu. Ukhot ni pergi nong yalam. Ban syakri dah ka hak ba dah ke cing ngaurit. Ukhot ni pergi ki me ki kpa. Ban penlong ki yang ki sem cong pi. Ke tempel cong ke cing ke tempel cong ke cing map. Ba ke tempel cong ke cing sup. Baru khot yang ibarok ki pa ki cong ublay. Bangilong ki missionary cong ke cing kermen. Syaki waipan. Ladang isya skor ya kani kacung khot cung u. Nakadono cung ukris ubadai ke tempel ba im. Kan tuoj ke waba jong kacing ai syengi baro. Para bangai ba i baro kal bangi puson ya kacung pulai mata kesengi. Tungin ken mau. Baka balang kadai balong katolong jong kacing ai hake imlang salang. Hakani ka por babun ki breu kisngau terkhong ha kacing im mensim. Bar kisngau plomar cing mut. Tungin long kaya tiar jong kacing kermen. Habang ilay ban cungo abad banduay na kabantaki bapang ke bisitam. Habang ikloy wen yama markiliang. Habang iharap ikibaduk bakurdu. Kawadu cing ay ublay katu cika pertay bat ciki waipat lang bajongi. Habang ikiyang kisem cong ingi adway lang. Habang ikun samla ki im makaci im babha. Habang ikun baper hakabalang. Kitray na kabantaka ciyalong kaway. Katempel cong ublay kapernay biang da kaburom. Kayu keres bakut kamdai kecing mani belai marwai. Handai kadai bani alam yang isya commission. Ba commission cungi kadai balong kia tiar jo kecing ai cong belai syaki waipan. Hau neus nem cubili cong kecing kermen. Syah bangin penkut yau neus nem. Kawai neki commission. Kabagila banle syaki waipan. Kadai balong kecing kermen syaki waipan. Ngidang sudah rakhia kesi utrai mission. Berkapang bala ay hangi haksi try mission kadai missionaries of hope among the people. Balong ki missionary jong kajeng kermen na pedang jong ki waipan. Tungin long ki atiar jong ublay ki ba ay jong kermen ki waipan. Ngin pendu no ya kecing belian besneu ban pendu mense ki waipat dekiktin ba dekikam. Ngin berat no ya kecing bisni, ngin berat no ya jong keren sneu ki waipan. Henry ngin kemen na bagi wai ki kiyo syakmat akaci imba bahajuki. Ngin ay mense markiliang kum ki pilgrim jo kajing kermen namar kajing kermen kanom pen babi ini aniro yu Yesus Kristus. Ngiang lang barok ban pla ka jungai jungi.
โดยเนียพายชุบเลยกันเอกเลมันบรรบัวขมัดจงอูอยากจะจึงดวายเบกจะกระปาดจงอี For our Holy Father, Pope Leo XIV, Archbishop Victor Lingdo, Auxiliary Bishop Bernard Lalu, and the College of Bishops, we pray that our Lord Jesus Christ, who has chosen them, may guide and enlighten them to shepherd his church and its flock with wisdom and kindness in keeping with the teachings of Christ and the traditions of the church. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all the priests and religious, especially those who are working in our archdiocese, we pray that they may lead the faithful under their care with love and compassion. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the Archdiocese of Shillong, we pray that as we journey as pilgrims of hope towards the celebration of the centenary of Shillong, being raised to the status of a diocese, and the Diamond Jubilee of Shillong, being raised to the status of an archdiocese, we may be missionaries of joy, peace, and hope. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the political leaders in our country and in our state, we pray that they may be guided by the Spirit of God to serve with dedicated devotion for the welfare of all, and to be guided by the virtue of honesty and fear of God. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Nakabenta ki katekis kirang ba balang bat kinong trey balang baro ngiduway ba umensem bakhoj un pten lanti yaki banlong kinuksa jong ka jing isnay ka jing map bat banlong ki atiar jong ublay hakaban ay jing kerman bat ay mensem yaki paidrungej ki bahap hakajing sumar jong ki ngi kerpat yame ko try na kabentai kilong ying Kristan baro ngiduai bakin long kirimpai jong kajing ej kajing map bat kajing kerman bakin long kinuksa haki imlang sa alang bat jong kajing im Kristan kabakhoj kabasyarai bat kabas nyolem ngi kerpat yame ko try na kabentai ki bapang basitom bat basyam jenjar dag basyania hau blai kum unong pengkhia bat kajing yai ne ha kajing duai bat kajing ngej ha kayu kres bakhoj kin yo mat ye kajing pengkhia jong utrai ha kamet bat kamensem bat kin yo jing tengen na kajing jenjar baro ngi kerpat yame ko try na kabenta ki khon samla ngi duai bakin kan mau bekilong ke tempel be em jong mensem bakhoj kin buram yala ka jing em bat bau blei un yada bat pengkiar yaki na ki jing penshoy bat ki jing sneu baro ki ba pentron ya ki jing em ngi kerpat yame ko try na kabenta jongi ki pai rungej ki ba yesem benta hakane ka yu khares bakhoj ngi duai bakumba ngilai yo mat ya kijingai e ublei nginyai long ki atiar ban ya samlem ya kijingai e ublei shakiwei pat
dak bas nyolem ye kiwei dak bayarap ye kebalang badak bayarap ye kibaduk bad kibasyam jenjar nyi kerpat ye me kutrai Belajar kenra tus kau tus ngap ye kecendua je kerpat bi bo kemat jemi kerku kedo ye kecelan yang ba cungi kerku kedo ingi baro ngi pane kene dau Kristu trai cungi Amen. Nay kodling kedop ngin syum ke nombor jingruai ke bakat kendai. Na kelinti beneng ke nombor lai spa prapuar. Lai pra ar.
Tuai kun men ko para bakani ke cing terwa chong abat chong pi kalong bop liang hun nak madu bleu kpa bdun bo baro Tu trai pliang jingnya nakti jongpi nak bata jingro buron kerteng ke jongmu kajing to ini bet kabalang beku jemu baro kowe Jo pediangi kerpar putrai ya ke cing ai balat terwa batuai begitu ki bawat ya ke cing arab cheme kini yo pediang hagane ke caka ya ke bo cing sakramen bare ke jubab jong ke cing duai jongki ngipane kani dau Kris utrai chungi Amen utrai undon rengkat bat pi to kentiu ya laki donun kentiu ya kisah Togini ai ngui utrai kan radu blei chongi Asong hok bat kadai Da shisha klong pasong hobat kabadai Kadai ti chungi baka ching panem yangi Haman laki po baka chaka banay ngui me Kogan rad ko kapa bakoy Ko blei bron bor bat bam chukon Namara ka jing sabon chome Melaman ban syong hakane kayang duai Kenang ba men pencana yangi Kum katempel jauh man siyam bakoy Kabala kersyanda ka ching harap bene Jong ka ching ay chume Bar ka ba palang da kaburam Jong ka ching em ka ba me priang hon Naus nem chaus nem Me pen kuy ya kabalang Kanolet kurim chong Kris Ya kabala penida lupa ka ching tay Bangilaban yo i Kenang bada kabakemen kum kakemi chungki kun babun belin Enaya kaya kacaka jongkahi Hakaburam beneng jongme Tina markata Lemagi kanuan nangel Lemagi paj ba beneng baro Ngipa benai kaburam cimeda kaba yai ruai Shisha melong bakoy ko try bakaday hok pabarok iba milathaw kiniro yeme namalong baw kun chimeo try ching yu Jesu Kris dakabor baka ching try lem cho man siyem bakoy maay ching imba me pen koy pen kantang ye ke baro ban mem chusange abalum halade laupan kenang bananu bami adu basap kasngi enterwai ka kanya ka kriam bakoy cha ka karteng chome namar kata ko try ke parne yeme bada ujo man siyem Men sobha ban pen ko je kene kecing ai ki bangilawan ra ban pen kentang yaki bakin kalalong kamet bakasnam jong khun chme utrai changi Jesu Kris ubala hukum ingi ban pen mentai kene kecing maya namar mu ye kamet blai tino yu ula shimyo pu pada ka ba ai ngu yame ula duai kerku ula kedia
barulai la kisendran uong tu shim batobam nakane pi baro namar kane kalong kamet chonga yakaba NIT na kabanta chongpi Hagacu korkom dalalaya bam ula shime kakuri badakabai ngu yame ula duai kerku barulai kahalak isnran uong tu shim batodi nakane pi baro namar kane kalong kakuri chong kasnam chonga jonga cutang batamai bat bam cukun yakaban penmi nakabanta chong pi ban nakabanta ki babun nakabanta ka chingma bi ki pom tule yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing yang Namar kata kutrai kat bangi penmenta ya kecing syasit tom mapelai im cu khon cumi ya kecing mipat badan boram cu bare kecing kiu cu syabeneng baru ka bangi dangap kemilenti ya kecing wan biang cu ngi terwa sungu hame ya kene kecing kenya ka bakhuj bat ka baim ngi kerpat ya me topai ya kecing terwa kenya cu ka balang cumi batu kubori uci kenya ubada kecing yap cu malaman bepeniasuk yang ngi ban mehi to ai memangi yakiban besar da kamet badakas nam cho khon cho me barikiban pendap daw mensim bakhoy cho ngin kalalong kawai kamet kawai kaman sim hau Chris tu penchana yangi banlong kacing terwa bom cukut hami kenang bangin yo ya kanong pateng lembat ki belaji chong me karpang rengkat bakamaria tisati bakhoy kakmi cho ubleh Ringkat bau Joseph bakuat kurim jongka, lembat ki apostol bakuat, bat ki martir bakrau. Ringkat bat ki rukuat berak, ki bangi shania ban yo jerap, nakabanta ka jeng sai lem baklam kuat jongki hakamat jongmi. Nge kerpat kotrai, to ai bau neu jingknya jing penyesuk jongi, un penroy ka sukasain. Barga jing pen em ya ka perthai barok away to sung bhaban pen skam ga jing ngaj ga jing e ya ka balang pilgrim hang ne asla perthai rangkat bot sakri jong me uliob khat saw pa bkho jongi Victor Lengdo bat Bernard lalu ki bishop jongi ka ganhon ki bishop ki Lengdo baro barupai baro ya ba maplong jong me to sngew to sngabi ka jing duai jong ya kijing duai jong kane ka yeng kasam ka ba melum malakhot banilum lang banilum lang akhmat jong me gok pa ba isbun ha ka jing isen ai jong me to lum lang halade ya ki khon jong me baro ki bala sapriang ha satala ka perthai ya ki hemen para jungi chenrang bergenthei ki balakhlano Baik tu baro kepala pensu bahai mi shua bagian klan nagani ke jingem. Tu pediangi ki de ke jingi chaki ma jome hang tangi kermen bandan bangin hun lang de ke borom jome. Dau Kristu try jungi dau na the sayak berthei ya baro ki jing bhang. Da ulem badu badhau kan long me ublei ukpa badon bor Hagachilong kaway cho men sim bakun baro kaburam bat kachiyaro chunom la chunom
Kumla hukum ingi do nong penim, bat kumla hikai ingi dekek tien nublay, nginut banduai. Kumpa chong iu babne, kalong kabakut kageteng chong li, kanwan kahima chong mi, kalong kamon chong mi, hakakneu kumabne. Tuayang imentak kecimang jongi, kabahala kasih, batu mabiang iaki rengkang jongi, kumbangi rungima, yaki balik sim yagi. Marwat yalam yangi, shaka ching ben shoy, enrei to pelat yangi, nakabasniu. To pelat yangi kerpat kutrai nakajing sniu baro, hakajing sebon cumi, to aji suci sanya kisingi cungi. Kenapa ada kecil raba kecil senai cumi, nilai berbon nak kapom, bagi yoci ada nak jinjin jabaro, kabang idap kemilanti, ya kecil kermen bakun, bagi cuan pacung nau penem cungi uci sukris. Namar kacung bilong kahima, kacung mikabor bat kabur. Putra Yesus Kristus, bebelang ki apostol cumi, kajisu nga iapi, kajisu cunga nga ayapi, wat peye ki pop cungi, henday kacingay cung kabalang cumi, bara kajis bun cumi, tuai ka kajisuk bacetali ko ay kumkamon cumi, mewe merupakan siya junom la junom. Jesu chung try kandan berobor rengkat bat pi ru pau jesuk dak bengu mar keliang. Hakmi Yesus Kristus pun amrot jong blay, bagi noi ki popisang ke pertai, sumi belasah hot jaga jingkawai ukun lambron. Bukan rana belum masyarakat pemerung popaying jangan, resyo kalaktin kemensim jangan kan sakyahi.
La kerpa digipat riungan paro bakin ne hagi jaka jongki ki padar rengkat lang bagi volunteer kin sawan Shabadon Mapi. Nay kot lingkdom ngin sim ka number jingrai ka ar pusal. Na kalinti beneng ka number sis pa kandai punyo. Iwe kandai nyo. Char
Nakalin ti beneng insyam ke nomor jingruai ar spa kat kendai ar iwei kendai. Na ikot link kedop kitchem ke nomor jingruai ke par pusat. Na lenti beneng ke nomor new spa ar pulai. New ar lai. Cascaden, St. John, Cassia.
Tung ini aduai. Ko blei meu balong ba kadak chung kabalang ni sla perthei melamon ben Paulo pahangi ya ke Jerusalem beneng tuai kerpan bada ke ciyo benta chung ya ke ni sakamen men pelong ingi ke tempel chung ke ciyo ai chumi ban men penrong hangi syaka caka chung ne chung buram chumi dau Kristu trai chungi. Yang nguk keklik mempediang ia kejengkun khu nengkan lang beri Archbishop. To blay beran bo barok pencengai napi ia kecing ma barok bon tes bon napi ia kecing ai jong kejengkun khu jong u. Amen. To blay penlongi kedonot jong pi ki besar skor ia kasur jong u barun pendap ia ki da kecing kemen bam jukun. Amen. Ai ben shem ia pi ki bayar ya kalanti ki hukum ublay ki basyam phangi ka babahabar ka baday ban pelong ya pi ki nayo bantabar ki paj ba beneng. Amen. Bagi jingkar ku ublay badan bo barak ukpa baru kun baru bensiam bakun kan hiar halor jong pi makan sabat pi junam la junam. Amen. Ilai suk kamas kalawai. Isomo ya ublay. Sobasyong. Nga khot kerpat ye Archbishop Jungi, ringkat langi Bishop Bernard lalu, Father Richard Majau, Father Pius Shadap, Manwan Jekmat. Badhagni kapor, nyangu yo blay, naga benta kani kesengi ke bakarpang, banga kerpat yo Archbishop Jungi, ban pelai pajba ya ke Siti Sharai, jong ki Bishop Jungi, wa Archbishop Victor Lingdo, badu Bishop Bernard lalu. Gadap dengan jing kemen ke bakrau ban penlait panba ya kani ka Siti Sharai jong sunam arhajar arpun riu. Tapti lang. Ngakarpat yo Archbishop banai ka kopi jong kani ka Siti Sharai Xiao President Jongga Catholic Association, President Seng Rangba, Vice President Senjoki Kentai Catholic, President SACYM, Ban Mikmat Yabaro Ki Pairu Ngai Jongga Jalan Yamba Shillong, Kini Balanam Kerteng, Sobhawan Shikmat, Padiang Yagni Siti Sharai, Nagikti Jong Archbishop, Ban Ngibaro, Ngine Tapkti Lang. Na ikot ling kedop ngensyem ke nomor jingruai ke ar pun riu. Ar riu. Jingker mencoba kongkar
Sugubhaw, iya jai jai. Pada milembub we yuwei pat. Bar procession kesedang ekspor sibije shteng. Sashi sin ke jing pen mau la kerpat iki para bangit baro bakin skobha ban le khut le suba da ka pindan kam ya ki jaka bread nyut ki bodon hakeleng kene ka jaka skobha what on bread pathari ka jaklia jongpi. All the faithfuls are requested to keep the church premises and all surrounding areas clean.
Kindly do not litter and utilize dustbins present around. Lada don kinu kibudon kam ya gajing sumar kirki kidon ki medical team ha lai chaka kata ha Bianchi Hall ha social service center but ha Savio Hall ngop havan pentip ya ki volunteer but kin sayalam yapi. If there is any medical emergency, medical teams are available at 3 stations: Bianchi Hall, Social Service Center, and Savio Hall. Kindly inform the volunteers and they will assist you. Kime jong I Avina Kharzati, I Avina I Abifi Yangne. Kime jong I Avina Kharzati, Sabawan Shim ya I Avina nani napo Calvary. Jingker menjauh